Toru te kau mātahi ngā whare o kāinga ora I karakiangia I te ata nei. Nā reira, e rua te kau whānau, kei rō whare taupua oho tata e noho ana I tēnei wānei, ka whai I ngā ki o rātou whare hou. Ko ia hoki te kaupapa whakatū whare nui, kia te tuki I roto I te rohe o Tūranganui a Kiwa I te hia ngā huru tau nei. Me te mōhio iho, moroki noa nei, kei raro tonu taua rohe, e putu ana I te maha o ngā raru whare o te wā, a I kino ke atu nei aua raru I a Huripari Gabriel me te pikinga ake o te utu Toyora. He karakia whakahiki tapu o enei kāinga toru te kaumātahi ki Tamarau. Mo tēnei pēpi, he kāinga tāna I Naenei, mo te wā tuatahi. Me and my tamariki have been fighting for our housing for 2 to 3 years. And I've been in, I've lived in my truck. I've lived in, a small cabin with my 4 tamariki. Mā te awhirangi e whitu marama te pakeke, ko ia tētahi o ngā tamariki e rua te kaumāwhā, he kāinga mahana I Naenei, mo te takurua e kainamu mai nei. Matua te tama, te wairua tapu. Matua te tama, te wairua tapu. Hara mai. He tāpiritanga nui tēnei mō tēnei rohe, whai muri I a Huripari Gabriel me te kimirongo wā ki te hoko whare. Then registering with every real estate in town, really hard. And going out every day is, and very expensive. Way above, you're looking 700 up. E harako e nei whare, te whakamutunga. Over the past few years, Kāinga Ora, with some private suppliers as well, has really added to our stock. So I look forward to us building way more houses, lots more here in Gisborne, because it is so needed. Ko te rautaki o te kaunihira o Tūranganui a Kiwa, kia whakatūria e rema mano ngā whare hou, tai atu ki te tau 2030. Mārena mane, te karere.